Musesia ni kwatio museo kwa ivinda ingi ni ugocha nthini wa kilungu cha uiti bala twithe watu inanensia maundu makonetie mauweme kuvathukania watu kama na maeto ni chao na maita wata alama ratona kuvoa tukamana mekala na wa namo ata indi tho ine folio kana wau kwenda tunenanensia nthini wa kilungu ke tutumia utumani mukuve wa nthi na ndeto uiti kwa ili tukenda imwe itano na nitwithe wa tuisisia ikulu yaku kana utumani waku na woni waku nye nito wa Robert Mutukuna indi tunanda kitale tunaina chuma akithelu tunanensia thina wa kwiwa na muthenya ni womonde tuelea sia yo ni chao kila mundu nena ngawe kitwa umutethesia kwiwa na indi kanitho chenda kitale atulilikanie sietwa na aumite wa karibu sana daktari we museo. Asante bwana Robert. Nitawa Alex Mwanza kuma Better Center nicho kliniki kila tunachoba masako cha ushughulikia maundu makwewa na balance. Asante. Chumwa kithelu tunanene ya yulwa hearing loss kana thina wa kwewa kana mundu kwasya kwewa ndi kwa tulikanio kwa kuveyo ila tunene ya thina wa kwewa tunene ya chao. Ila tunene ya thina wa kwewa tinene ya mundu ethwa atena uwezo kana utoni wa kwewa kiwango ni kila cha kawaida kana kiwango ni kila kitikiletwe kwa kithimo cha wasya kila cha kawaida ukesethe maundu ndekwiwa so utekwiwa kiwango ni kiu nikyo twita wina kana twasya wina thina wa kwiwa. Asante. Tulilikanio ingi yula mundu wabiki ya kunengwa kindu cha umutethesia kwiwa ni mundu lobikite kiwango kiva cha kweka kwiwa. Thina wa kwiwa we katika levels na tuithima kiwango kila tuthima wasya nacho twita decibels. Ni twasya waile kwiwa wasya we kiwango ni cha itheo wa 25 ila twita decibels kana iwango ila itumika kuthima wasya. Kwa uwethwa no kwiwa kiwango ni kitheo wa 25 we sawa, lakini wethwa wasya no nginya wongelwe thiulu wa 25 ni boto asya ni waile kwithwa kana ni waile utethewa kwiwa nundu pethwa utewa nesa kiwango ni chu we saithia no ngangana muno kana no strain kuelewa undu andu mekwasya no isethia no ubetwa endeto na embwani kana ke school we saithia ni ke ubetwa muno ni masomo kwa upe mbwa be bata wethwa wina thina kiwango ni kiu kuma kila cha nthibio twasya around mild hearing loss ila between 25 to 40 decibels tukasya mundu ucio ni waile utethewa na tunyamu twa kuongela wasya. Asante. Umuthiri ngwana ni waite tunamutu tina tunamutu yana atatoa utethesia mundu kwiwa. Si katika different styles kana style kipathukanio na also size ya tuno kipathukanio na ondo tuthukumana kipathukanio yutuni na tubani tula basic hearing aids ila si utethesia siake wakutu siale kutethesia mundu kwiwa peila siake wa kwa kukolwa bakutu takano itu sita behind the ear kana BTE in short form kama mundu ekia kutuni au ukekia no ekia kutu na ikolio pata wako ni kuosa wasya kaili cha kutu kiwango ni kila cha ile eneo style yemwe ila commonest itawa BTE kana behind the ear hearing aids na niko ngelangawa wasya kana kila mundu aenda akathimi wa kiwango kila cha ile itaka ne wa cassette pe kila kithime kulingana na ila hearing test tweka twathima matoto ayo labana to program ya ukesethia keba in the neutral position kana natural position lakini wenda kuongela wasya kana wenda kuola nitwembwa na buttons obaitina ube ya kuola ana ya kuongela kulingana na environment ila we kana mawithi lokala mai wenda kuongela kana wenda kuola ukola na tulatwe matukune yao na kwetu mwatwe kweyola twena ila tuita AI kana artificial intelligence emone yota eno ni nayo demo ino is a real one ina AI kana artificial intelligence ukesethe wathi bandu bekelele niko kethiola so wathita bandu be ma speaker manene niko kethiola mwene ukesethe nikasubia matu maku
waendelea na kuikala boka yivosia until nawe la wicoka restart nundu wa kusuvia matu. So esu tuita AI kana artificial intelligence already nitumikite katika kusovia tunyamu tu. Style ile ingi betunge tuita rig kana receiver in the ear. Kani ko tuita rig kana receiver in the ear. Tembu account to kase receiver ya wasia bandine nundu wake wesethia nundu wa kaiku amplify nzeve zaingila wikita hearing aid the microphone sia tutunge twa kawaida si banza. So kana kwa microphone it's inside here ukesethia you ukelele wanzeve ni a filter so ndo sumbu wanzeve muno na pia kena kaikuoneka muno kwa andu ala matenda ila icio cio inene tutho atu ni nangi limitation yacho no kwithwa tuikava ila range mundu aite muno matu power ya kwigwa twembwa na power nene kwa wewe twembwa tu classify it kwa ila moderate to severe hearing loss, lakini severe to profound tukothesia tu twena mold ine nange na kwa andu ala kopia tukothesia ala mold ine nundu wa ila twita dexterity ukasethia no ni laisi kwekia yutaka kwa mundu muko kwekia imbwa yebina. The other style twendo ana yo pe tunge tunini very ndina kwa sample yako keki ya wandini kutu and that is for andu ayang matendeta siendo yoneka kana mundu daoneka kana na thina so kiwango ni cha mild to moderate nundu kaimbwa na power nene nundu ntiko kanini so the smaller undu kiana no weke na power nini na kabila ka kono kala kanini ni toto emwiso to bila no toto ayi arenyezi. So wisaidha kaina power nene kwa ukeki ya wandini kwa la mataite muno slightly wisaidha kaligeta ndene ndo kona na keki ito pa undini mundu akaumasia kwa uto ono wiki ya battery na ito na wikala winda yana ata na mundu no essence anisika na no waendie kwa expert battery no kwekia we the version eno ya battery na ve version ingi ya recharge yuto auto ilio wisaidha wiketa ilela ona charger enondo ina magnet ukasethia akakwatu nike charge keva but the battery driven to ilio no bandu kena compartment ya kuilebia ya the like utabasia ukaumia no yebendo yeke ajengi ka battery no kaka ilio tulatwa sala lakini tisu swasa twasa weke abane tuthokasia machine na mabinda bangi size inde size wa match kwa ube specific batteries ya hearing aids ni sio itwe na sio display na determine itengemea na hearing aid size yayo na specifications yayo ni nondo sieke bathukani na sia kweo ila sia charge wenda yuka ukasethia anuari cha ukito recharge bandu bike ya batteries atone break ilanza te muthembongi wa ndo kutethe kwigwa yes pe kiwango kila twita profound kana kiwango cha ukasethia yu ila twita residual hearing kana kwigwa kwaku ni kuthelupyo especially ta mundu akawa makathela biu kana ciana cia iwe cie deaf ila twita deaf people you ndo mundu cio saya ndewa cio kwigwa na wiva kwa hiyo asino ma benefit na ila twita cochlear implant. Cochlear ni party la yako tojewa kwatia ni kuiya mubwa no wako to sethe nena elesia laisangi ni yote ta cross section ya kuto ondo kuto ko ilienza then loko iliendene kubika balaba echoma cha kuto then kuma choma ne ketipeto bende to tinenya to lato twa vibration kana muthingitho wacia katika party la yewa yako to neno yote ta cochlear. You cochlear implant kwa mundu la waite bina wako ewa pio ukesethia ndatethe na toya nundu toya tutethea cia pala kutukwina ilati etiela kutiela okendo lakini kula kuthelu pio kutethe kana cochlear implant. Cochlear implant ni ka electrode keke awa through operation kwa operation obawetina wako to kakalikelwa bau kakeke wandeni wa part yewa ya kuto ka ukasethia yu ka replace nerve cells ila cia kwia cia theri lebina kakeke wandeni ukasethia you ka act
ta hair cells ila sio sawa siana ituma kilikoni. Kwa hiyo ila ndelupi ubembwa abe hope yesu ya cochlear implant ukasema keki wandini na kaeki wa kaindo kange kanza ota hearing aid ya kawaida pata wayoni kwa so wasia na ende ituma katika cochlea. So kaindo ku keki ya wabundini na kaeki wa ina kaindo ka processor ka kwa process yo wasia kebaanza na kai connectiwa na ka hearing aid ukasema yuka akenza kailelo na magnet ukasema ka communicate na kukendini na nikindu utona umia kekinza lakini kala kendini keki ya wa permanent lakini kakenza nikaindo kato no bendwa ukasema no keki wevia ta hearing aid lakini kala kendini keki wa permanent wesethia nika communicate na kaukenza wesethia wasia kosa wasia ketuma ndini na indi katuma ndini kaituma kilikoni na indi wethewa. Yes. Tunambo hiyo ndio muone mukube kaindo ka mundu anenga watu itweli uketia matwothe kana no kutukumu kwa mundu la kutukumwa kwau twekia kamwe na kwa mundu la matu ele mau twekia tweli kitumi kila twi matu eli nundu wa kumana direction ya wasia ngai atunengie matu eli wesethe ya yu embwa wasia umangalikoe kutukune kwa passive wasiosu we louder kana we ulango kwa automatically kilikoni umama wasiosu umangalikoeno the same na kutuko kungi wasi umangaliko kuone kwa saa wasiosu we ulango na kilikoni uimama wa umangaliko ila utumia kutukumwe ta wemo kutukuma kukathela bina na wetumia kumwe ila wasia umela nduma nawo umaba so nongi notegemea kuvinduka uisisia embwa yake kamota ndwe manaka umangaliko eba nongi no uvinduka sisia u confirm na medho kanoma mangaliko ila yumete for danger kana for emergency embwa yosio matuele medho maithukuma na wewe ya kwikia isu ya kukwatania nafsi wiki wongaliko sele kana ningaliko no wiki wasiele kanemwe kulinga nondo cost no yezi ulango muno we say the cost is the low na kuletwa na ikiwa ne kondo kwa utala uta Kenya I think no ilobi boka na thika wani team ya specialist mbewe 15 tikendo kela isi nondo pe ala ta ENT surgeons na audiologists ala yume othukuma obo wa kwewa so na speech therapist me ondene we say there yune makuna we also na pia alama kuna visa sia CT scan chao all of them member methukuma as a team ukase there nime omana kila kindu bala kiolika akelika ta na kanebe yani na ende au mabwe inengele lolongi amutwa step ilenge kwa hiyo kindu kuna we team nima ya specialists 15 we say there mundu su akwata hotel yosu no watetheka kuendea nambe. Asante na indi ndukathiba saitu sio kathetie na kitalo ndurabie kana mundu lote na thina wa kwiuga akekia sindu ibe undu ito no mwika na sio ula wanewa aile to so hata ni kana withie ni watetheka kilungu cha uiti ito sio kathetie. Nina udhocha ingi thini wa uiti muthenya wa monde twende na kuminikilia kuna nisia yulu wa thina wa kuigwa twina daktari ulali mtaalamu wa maundu ma kuigwa ina udhocha ingi daktari twendeye na ingi twe tunavika twana nisia yulu wa suluhisha ukutethesia kwa ravie yo mundu tena thina wa kuigwa nundu kana no gakomana na kaidoka akekia kutunundu kuigwa kainena nesa no kwete mundu thina bata wa devices kana na mtoto wa kwewa ni kuongela wasiola uthi kutu na wemba uthimetwe kulingana na mundu lono kwikia kwa mundu wina utena mathina ma kwewa ekia ka kemba kena wasia munenange kawaida no twasi ti danger kwa mundu kwanza kwikia lakini itegemea na duration ila weke yakutu mundu on
kelele wa kawaida twasia wethwa we exposed to kelele usu more than isaali ima niwe wambe ya eva we mwishoni wa kwananga mato mako kwa u okuba ukana ndio na be mwisho muthuku lakini kila kithuku angu oneka no wasia ni tubila kwa ciana especially ke la umelia ndo yini latu ta zinc batteries zo wetu ya zinc na ya likaba mutakana kake kenyu kana kamelia ya pala yo tio ubaloka nebe basia niko da ubebi abalaka dio baloka kabila ugasaidia yukaluma moloko kambeyo bebi ko mwishola munene ni ko bebi kwa to bila twenda atu basa na siana na tito tu kwa otolatwa asa ototo remote isi ya TV to bilo tutu amodembo sutuonde itwaelewa basa na siana usaidia kana aina na kila kingi kene kendo changa lama mundu desole cho kila organisiana odo ya mundu wa kana muka subia mundu to no subia taito didi ya kitheka chako mundu ingalama yatu ni nene na mundu atono katumia kwa miaka yana hata ni utumia binda yasa kulingana na undu wa subia ninenga na example na mutumia omwe umau wakwa ni wakatumia miaka mbewa miongo kake na we wasubia kwa undu wasubia no woke okusavu asante bia ndo masia pengine wewe kindu kiu nena kile nikito no so ya magnetic field na yitha ina thina kwa uima waku wamo ndoniguo kana no ando maika ako so bia sindu sio hearing aids sina danger ya muthemba tosu nondo kila hearing aids leo part itatu very important bela ita wa microphone ya kwa sawasia bela ita wa processor kana engine ya hearing aid bala be ini na be amplifier so the color part ko amplifier no amplifier like kaso ni electronic device kone kaino ka mthemba wa stima ota simu ndo simu ya kutumia tofauti nondo ko ka hiyo sa network ta simu it is actually safer kute simu wewe bwana utumia simu na yewe ina risk ya waves ende na waves zote na ndina magnetic ndina microwave ende na microwave ndina radiation yoyote ya stima ni very safe kundi side effect yoyote kwa mwili kana ndi madhara yote kwa mwili kwa binadamu. Asante. Tunane na sisi yulwa mathina la matona kutuma wasia thina wa matu na nienda tukeba kwa mundu utatambasya mato make kabayo ni nzia yivela nzio ya mundu kuthambia mato make ni kana okethia ndunati na mato maku makaeka kwigwa twasya matu ni momethambasya mombitwe makauma makona koni makona koni ndimo masubia amatu makona koni tikeko wanaundu andongi mona na moma uma ndine masiokete nanza kwa u to advise ya andu wesevia o alama abikanza ni moma bangula lakini ndine alama ndine kana namo as long as maina abinga na makasiria kwewa kana makaeta denonge wa chage kana chao ndwaile kulicha kenu ndine kwetu na moto tutawa cotton buds ndongi mebata muno tutumia ila wa ungula matu muno meka aunya na manya uyumi alama kona koni na nemo ma protected kuto yua umia alama siya kana masobe itakuto makona koni na nemo masobe itakuto wa umia yuko tukuti ya kwa very vulnerable kana kwina mwisho wao kwata infections tailasi akuma mabia kunea na maundu tasu na kila kingi makona koni ano mama si yake toke ka ndende omomo si ya tometutu twali kaka kaindo kali koka umuka kwia ukayenda abasa ukasema iwe ka kwatwa nitandembwa ukasema eka loma bu kaikwiro kuweza kaina ende siendo ila simgali tometutu twatwe otunenange tasingolo ko dawo likando matu lakini tuwe tuma gwa na pata wa makona koni ndu membwa
mena lembo so kwata kasa moga sadi akayende yake sobika kila chuma ona kitoa yo chuma ni choke mbake very sensitive ikatino wewa nicho kitu mikita wa chuma wewa takendo kena kale okasamuka nini kutina na ni kitomeka hala isi ukendo takengolondo ni utono chuma ukesele cha tomeka ibitu kama kwa uno sio mungu akauma lakini tu advice ya mbwani kikana mo wewa kaisonga no wiki kewu immediately mbweka dikeka samuka adika ukeke akewu kewu kikitoka choko wesele kaya mani obeba kaeke onda unya naende withi sibitali wana daktari wa ENT nesiokela daktari wa ENT mundu asune monesi mena siendo ile itona kumya tumetutuma tu tiko tumia siendo ingi itaile kwa matu kwa ni usioga tu pomwe ni mtaalamu na ENT kana wa mato akaumya kesede ya ndana umisia kutu la ukumya kanyamoka. Asante ilo tu ya to the sio banza yo tu ile na chao nundu watu ya earbands ni muisi tasia embele lazima wiki kendo kutu iki yake koko wacha kikoko ane chao kizongo ni elbow tasia mbuka kendo kingeka yo embele lazima wiki kendo kutu tasia yake koko wacha yiki exactly so no ile ku avoid wiki asiendo matu oneka kwa kila ugamba twasi akitambaa cha kila cha ugamba bala kitonobika baanza bala be weno itumia omugwana wa kutu oba ka mindo ke obika katambala oba uwo pangulo ba bazi oba cha kitonobika baba beneke ndo chake ili kandele ba yabeke bindu kanabo pangulo ba oba cha kibika katambala ka kala be tomato ka tukaseto ba banza bangula ukukungia kanako asuange mabundi ni mebata wa moa makwikala baundi ni mato pema wo mato na kuchangia kwa mato ta kwamba bai ndakame sukali mawo mama gemboso ni pedi to be connection nene muno especially na sukali nondo no affect ya nerves lote ta neuropathy na affect ya nerves yote ko ibemba ba mwisho wa andola mena sukali ku develop tina wa kwiwa ko unenga yoso kila mwaka makekala maisiwa matu undo maendelea na bemba ba thina makaito pressure iko baita thina wa matu ila wewe wana stroke ya mbata muno niko ba utuma mekiba itemboka kilekoni nisi yote ta stroke na stroke ya the one make nerves isusi affect yawa na imwe ku affect wani isusi sia mato sia kwewa kila kingine accident kana kukono mtu yasindo taisu ni sia affect ya kwewa o mando tasu to elo sia nyana mo wiselia maina tobikia ila to ilayo ni jago la tutuma matoma ne yanondo jijo gichangia munwando kwikia siendo mato na mundu ali tapekata matuma nyea muno nundu wa mathina makwe mandi na nundu wa kwekia siendo wezeli ya mundu no ikio kalamu no ikio nzia cia nguku tumete mesia kelebete na endi toto oneka hata toto sio twa matu neonenga assignment musia isia endo sisi mbwewe na cotton buds kana tuno tu twa watu thambia matu othio sisi baumbe ngona bandu bandikitwe caution na caution ya iti ndo kekie mbeni wako tu kwa utu na mutu no tumia baanza na kuya kubangula kubikete lakini mbewa bau ndukalicheka na mukunondo wa omyema kona koni matu meambio ne na limga ali saiko ondo wa doa kana ondo wa ungula na ume one nondo wa ona mutwe ila wa nyamu no ondo kiskonde kitu kila mauta ma produce ya mwemeta wa seba manya mutwe wambe yao neo so huo na amena nzwe nene mundu ayasembake mauta mutwe none nondo wake kutukwanya nekune no neosu ola main weta wanondo wako kauka muno kwako tu ekabula ko ngikotwa nayo ni infections telate ta fango nisieta kunewa kwa matu uno usio embwati thina wa kukauka muno ukasiwenda kitali embwani fungal infection
ukanengwa ndawa ela lai. Daktari nizo kana wa kwa mana nakisa ki no masi ya matu tayuwe we maine ano wiki ya mauta ma ngoko me mauta yange ni wa ala me kali ndo ala ko ne mesi me huti ndize maguma gaba kwiki ya sindu isu matu kwena mwiso mao. Ngambia mauta mangu. Mauta mangu ni kindu organic kana kindu kitona kwa. Kwa wila wekia kutu na baiba bei bacteria ninde wainenga leo. Kwa sia kwala leo suti multiply sia sia mingi na cause more problems kote useo. Kwa be mwisho wa kutumia mauta mangu. Kwa ndo ile kwekia mauta mangu ko tindawa ko kutu kwalia either limba bacteria kana fungo kana allergy. Kwa no usio kone kenda kitali ukanengwa ndawa ila lele lukekie mauta mangu kana zuma mabuti tindawa ya mundu ni mauta mebuti tima ondo mandike meta wa mebuti tima mundu asiendo ile si utomeka mweni wa mundu si alembwa si mbime na ike kwa utafiti so no expose mwe wako na chemical ita ile ono sio ukona ndakitale ukanonda ala yene tio sio kutomea asiendo ikule yako ya mudia pia no meanse ya neigwa matoma ya mbati o mundu omana ndana ibando be wase mwingi without na mwana mundu ile tekekata matu kwambati kana ando masi angeli kana mundu ngaka kasiegwa mbua nonga kasiegwa ngali si ambete esutometa tinnitus. Tinnitus ni thina withiawa katika matu ila matu methwa na thina wa kwasia bina kwa muno ando ondu maende yana ukwa mayasia bina mambe ya kwamba uye mga the warning sign kana early sign ya kana matu asio mambe yete thina kwa wona kana wethwana thina usu kwamba ngeli kana ngale kana kwa mawasia matebo no sio kona ndakitali wothima matu ukathimwa ni kana embwani mambe yothe la bina ukakwata tedio tena ndo baile. Asante daktari tuliligania sitwa yako na indi naitwa sia kusia modia na tatutona kusubia matu maitu maikata thina kondu wa kusobea matu maku nasia ethwa matu maku ni methwa thina nduka gutheci either ni kunewa kana kwalua kana nuwa kutukwathe ya kwigwa nduka gutheci no sio ukona ndakitali wa matu ukathimwa na mbwa ni kindu kitona kuiteka mituki ukaitwa pe mathina mo maita wa ndawa mata namba ubituka kiwango kila kithogu kwa uno sio ukathimwa tene ukaitwa nikana usere wasi ya mwisho wa kulia kwigwa baumbe yani kwa kila kingi twezobeane na wema wethi lukomena kelele mwingi twedukesie simulasi ya kwedukesia wasiola waile wende tutekwenda wasiola kuna kelele muno kana ula umbumbu wendegete ni Gen Z muno no ilikete matatu no kona tustika tu asiembwa wasene mwingi pengine we mukomo so ando muika so we matumeni nundu mwa mosobea pe mwisho matu asuno mo ukategemea we mukoko usobea oyikwete esitwa mungu na isiba ya mwambe yone ni Alex Mwanza kuma Here Better Center Masako twibaya Machakos Imaging Center namba yakwa ni noti Mwanza ina ile tandatu Mwanza 077 7422 Asante daktari nondo wauka na utuma nzelo amato na kuwe musiaisia niwe bwa subi amato maku wewa kiko kwa kiki to nomba ulika kutokwa kuno goto na iki akina ondo kihilika baike ndo ile tekwiki ana indi thani wa kwatwa ni thina ona daktari ne kana withie ni watethe kana kwe thani wa tethe kwa daktari au nenga kino kila kitu no kutethe isa kwigwa subi ne kana withie nacho ni cha kutethia nye ni to Robert kuna indi dawe ne kulio yolo wa kilungicha uiti tume kwesla ili tukende mwitano na itu sisi ya otomani wako tiwanesa